ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଯିଏ ମାନସିକ କରେ ଥରେ ମାତ୍ର କରିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବା। ଅନୁଗୁଳରୁ ହେଉଛି 80 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଗାଡ଼ି ଧରି। फाइनाली आम 2 जन पहुँचीगलु। देखु बाबा गुप्तेश्वर मंदिर पहाड़ पर अवस्थित। तेणुक चलतु जा देखा। प्रथमे शनि देवता पड़े। मानक 126टा पाहाच अतिक्रम पर मंदिर पड़ो। ठाकुर को शिव दर्शन करें। ना कौन खबर कह